Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 2-ноябрь 2025 жыл. Биз Чүй облусу. Ва алейкум ассалам. Кандай? Жакшы. О да, канаттар мингиле. Токмок шаары, Чүй облусу Токмок шаарынанбыз. Сіздерге көргөз берел, жылкы базардан баштайлы достор. Сіздер баягыда эле бизди колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик кандай болуп атат, бааларды билебиз чогуу. Мынакта ээрлерден баштап көрсөтүп коеюнчу, жүгөндөрдүн. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Бүгүн жокпу жылкылар? Бүгүн жылкы алып кайра берип койдум. Жакшы. Пайдасын берсе бериңиз. Жок, пайдасын эмес. Мага жакпайган акшамдан эсине кайратасың. Ал 110 алгам кулунду бе. Ал кечинде аябай зор деп мактап берген. Анан келип 1 саатта ал кетип болгондон жатып калып турбай коюп, акшамдан кайра 50 миңге сатты өзү. Ой, жарым акчасын ылды экен, Мен акчам кайра алып алгам. Айын коям, мындай экен деп. Аксакалдын үнүндө угуп койдук. Могу бааларын айтасызбы? Кимдики бияк? Же сиздикиби? Мен сода кылып атам. Сиз кылып атасызбы? Могу ноктолор канчадан болуп атат? Ноктолор. Булар 300дөн. Могу тердиктерчи могу? Булар 800 сомдон тердиктер. 800 сомдон экен, Могу жүгөндөрүңүзчү? Жүгөндөр ар кандай, мына 500 сомдуктар бар. Моулар өрүлгөндөр 1000 сом нокто, 1000 сом жүгөн моулар. Мынакей, Токмокко келе бериңиздер, туугандар. Мындайлар бар 600 сомдон. Могу камчы канча? 500 сом. Жок, өзүнчө комплект кылсаң деле ала бересиң, өзүнчө болсо да. Куюшкан өзү негизи 1800 сом, бирок 1,5 берем. Тигил бул 2,5 2000ге берем. Могу ээрлерчи байке? Ээрлер 7000ден. Ээрлер бардыгыбы? Бардыгы. Бардыгы 7000ден. Калан. Катар, Сүйлөшкөнгө жараша кемиде болот. Кеми болот экен. Номер айтасызбы? Я. Бул жерде байке бар болчу да. Анда кеттик достор. Алдыны карап, могу чоң бээ бар экен, көрөлүчү. Ой, тууган, кулунду бээң канча? Алдыбы? Канчага? 220? Экөөнүбү? Жакшы алыптың, Мына 220 миңге бээ, чоң бээ экен. Алыныптыр, мына кулуну менен. Алыныптыр, достор. Кеттик анда алдыны карап. Жылкыда жүрүш кыйын негизичи. Кана көрөлүчү. Ой, көк кунан канча тууган? 130. 130 экен, мына. Жакшы дейт. Эркекпи? Эркек. 130. 1,5 жаш, 130. Азыр тартабыз. Номер айтып коесузбу онлайн? 0997 00 24 26. Бир 130 үйрөтүлгөнбү? Үйрөтүлгөн, мингизет экен, жакшы экен. Содаңызды берсин. Кана байкебиздикин тартып коелу. Жерде качка экен го. Жашычы, жашы. Жашы 2 жаш. 2 жаш. Канча сурап атасыз сиз? 250 миң. Бойлуу экен. Бой канча чыгып калат? 1,60-тан өйдө экен, мына достор. Номер айтасызбы сиз дагы? 709 менен. 12. 6802. Мына ушундай болгон жылкы. 2 жаш деди. Аттардан баштап көрсөтөбүз. Азыр моякта да бир ат бар экен, мына. Көрөлүчү чогу. Канча тууган баасы? 2,5 жаш 180 сурадым. 180, 2,5 жаш? Мына 180 миң экен. 2,5 жаш дейт. Ден соолуктары жакшыбы? Зың. Номерди айтып коюңуз. Балким онлайн. 557 28 11 40. 28 11 40. Жакшы, рахмат. Анда эмесе дагы кеттик. Алдыны карап достор. Моякта дагы ат бар экен. Канчадан болду экен? Ат канча тууган? Баасы канча экен? 180 сиздики эмеспи? Макул. Кана, ээлери барлар тарталы, Кана, сиздики кайсы? Канча экен бул? 140 атат. 140. Жакшычы?
Kunan. Boylu ekan, he? 140. Soda boldu mu? Bolup Qanchaga? 120 berip 120 berip atar. Berip edingmi? Nomer aytasыңбы? Aytam. Ayt. 706 706 67 67 77 77 74. Aha, boldu. Ушул номерге чалсаңыздар. Mo аксакал алган бе ушулбу, жанакы? Кулунду, жатып калган, э? Не болуп бул оруп калганбы? Сүлөшү жолдору бар байке. Кулан боюнча. Каяктыкы? Прогресс. Прогресс Токмок. Макул. Номер 1. Рахмат. Кеттик. Кана мо чоң атты көрөлүчү, чоң аттардан. Карап тарталы. Канча экен мо көк ат туган? Баасы 220 жашычы. Быштыбы? Жоон экен. Бою канча чыгат? 1.60 өйдө. Номер айтасызбы? 0500 47 74 88 мынакей. Бышты экен, э? Анда бул улагы үйрү жокко. Үйрөтүп алат. Улагы барбы? Улагы бар экен мына. Чоң экен. Телефондон кандай көрүнөт? Бастырып коюңузчу ары. Мына достор көрүңүздөр. Таказы жок экен. Болду. Жакшы. Кана? Кайсыны? 89 дейт. Баазын айтып коям да. Ушунча болуп калды да. Бааз 100. Бул кунанбы? Я. Полторашка. Жаш. 100 дейт. Сода болдубу? Канчага берди койдуңар? 80ге сурап кетишти. 80ге сурап кетишиптир, бербей коюптур мына. 1,5 жаш. Муну байлоого алып кирсе болот экен. Номериң айтасыңбы? Айт. Жаш балдар экен, туугандар. Эгерде алып байлайм десе, айтасыңбы? 706 706 18 Эмне эле жок дей бересиң сен, эй? 98 Жок, 706 88 88 96 96 18. Базарда ушундай болот да, онлайн сатасың. Мына ушул жигиттер экен, бирөөсү тартпа дейт, бирөөсү номерин айт дейт. Кайсы? Мынакта бир тууганыбыз тартып кой дейт го. Көрөлүчү. Күнгө чагылышып, могу? Кана ар жагынан өтүп тартпасак, күнгө чагылышып атат. Бул жашы кандай байке? 6 жаш. 6 жаш. Чоң экен, э? Россиядан келген. Улакка бүт жарайт. Жакшы. Баасычы? 230 миң экен. Ден соолуктары жакшыбы? Мына. Бою канча чыгат? Жештери 1.64. Номерди калтырып коюңуз. Азыр артынан да көрсөтөйүн. 0709 менен 93 99 84, э? Болду. Артынан көрсөтөм азыр ушул жылкынын бул жагынан. Артынан, астынан кылалы. Туугандар, көргөн мындай ыңгайлуу кылып берели сиздер үчүн. Просто күн чагылыш болуп атат мына. Каяктын аты азыр бул каякта турат? Актала, нарындабы? Жок, азыр биякта эле. Азыр Бишкекте экен, Болду, чалыңыздар. Мына. Аттар көп экен негизи Токмокто бүгүнчү. Мынакта сатылды окшойт бир. Кайсы сатылып кетти байке? Айтып коесузбу? Бул сатылдыбы? Жок. Булбу? Оп, бисмилла, абайлаңыз. Канчага кетти Кунан? Кунан канчага саттыңыз? 106? 106га сатылыптыр. Рахмат. Буйрусун алган адамга, саткан адамга 106 миң. Кайсынын? Оман баласы. Карабы? Кемин жомогу. Могу? Азыр барабыз. Могу, э? Кеминден. Кеминдики экен. Жашы кандай? Полторашка. 1,5 жаш экен. Мында чыгарчы, бастырып. Сонун экен бирок. Айыл Бастыр буяка. Жаңы үйрөтүшү, болду. Анда тура бер. Ненин баласы? Протест дейт. Азыр күнгө чагылышып атат да достор мына. Баасы канча? Баасын айтыңыз. 120. Азыр тартабыз ар жагынан. Ар жагынан тарталычы туугандар. Буяктан аябай күнгө чагылышып атат. Мына могу экен. Караңыздар, ушундай өспүрүмдөрдөн алам деген бир туугандар болсо көрүңүздөр. Номерди айтып койгула туган. Номер 558 999 886 Кеминдин жылкысы экен. 1,5 жаш деди. Жакшы, жоон бар экен бир. Канча бул туган байке баасы? 300 бул Россиябы? Жашы кандай? 6 асы экен.
300 deydi baykemiz. Oh 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 oh. Bu yaktan ötüş kıyın go beyle. Telefon aytasız mı? Online. C mınday satasız mı? 0707 67 08 35 deydi. Buna şu. Российский. Kaysı? Buyan? Buyan. Qanaqa? Tanımalar. To'qmoqda tanımalat deydi. Buyan deydi. Yaşı qanday? Biraz ay? Biraz ay. Boyu 1.60. Bunday bastırçı? Mana o'shalarga. Bahası-chi, bahası. 180. 180 ming. Nomerini aytib ber. 706, 749, 0706 749, 749 513. 513 çalыңызlar. Menajerim alır. Ha, menajer aladi ekan mana. Bu menden de kuchli ekan. Menajerim aladi dedi. At ko'p, жылқы ko'p, adam ko'p do'stlar. Mana. Yemi biz taylardan, beylerden ko'rsataylik. Tuğanlar. Bizim çok oturumuzlar. Onday taylar var ekan, baylanmaz taylar. O taylar qanchadan ekan? 75'ten. 75 baylanmazlar mı? 75'ten deydi. Yaxshi. Tuğan soda oldu. Qanchadan beri bay jatasiz? 79 qancha 69'dan, ha. 75'ten 69'dan deydi. Semiz ekan biroq. Yaxshi. Bunaki mondayda var ekan. Bular qanchadan ekan? Taylar o? Ne? 50'den ekan. Bular 50'den ekan. Erkek taylar mana 50'den. Ya. O şu yerden de uğruyoruz. Yakın bunday qilib, mana bunday qilsak o'zi keladi. Mana. Va, nomer aytsangiz bo'ladi. O yerda shundalar ko'p bo'lsa. 700 14 04 92. Bu yerda erkek urg'achi? Erkekler. Bardır erkekler. Qanchadan bermediniz? Soda oldu? Soda bol Qanchadan? 42'den. 42'den. Qanchadan bermediniz? Qanchadan beresiz o'shanda? 47'den bo'lsa. 47'den bo'lsa beradi ekan bir tug'anda. Ko'ringizlar. Bu yoqda da bor ekan. Ikki tay. Mana shularda. Qanchadan dedingiz siz? Aldalı. Eko'si, erkek mi? Erkek 105 ming ekan mana. Aha. Yaxshi, anda ketdik. Ay, жылқы ko'p. El dag'i ko'p. Bozordachi. Do'stlar, mana taylar jana. Nomerini aytdi. Al jigit qana ketib qoldi. O'shanda bu qayoqning taylari? Atbaşı, shuni so'rab qo'ying tug'anlar. Mana Atbaşı Narın. Ovlusu Atbaşı. Onda semisler var ekan, çoğun. Baytallari bu. Bular girmiş ekan. Bağlarını bilasizmi? Suv chiqadi. Bağları bilinmeydi. Bilmeydi ekan, iyisi yo'q ekan. Hoppa. Be qancha ekan be? 220. Quluni bilan mi? Qulun erkek mi urg'achi bu? Urg'achi qulun bilan. 220 ha? Qana qulunni ko'rsatib qo'yilchi. Bir tug'anlar ko'ringizlarchi qana. Manaki qulun erkek mi? Va urg'achi dedingiz. Qanchanchi quluni bo'lib qoladi? 5-chi. Onlayn sotamizmi, mayka? Ke bozor ha, bundaylar, maqt. Bozordan sotadi. Bu baykam qara qulunni qarmab turadi, so'rab ko'raylikchi. Bayka qulun qancha? Bahası. Kichine yo'q. 50. 50 erkek mi? Ha, urg'achi ekan mana. 50 deydi. Soda bo'ldi? Ya. Soda bo'ldi? Sıra aç. Qanchaga so'rayapsiz shuni? 47'ge. 47 ga bermedingizmi? Aman aka, shunday. Qaysini? Qana? Ayg'ir. Bu chang salatqanmi? Ya. O'sha chang salatqan jandan o'tdi kelak. Mana qarangizlar. Ayg'irmi bu? Aygır. Yaşı qanday? 4 yaş. 4 yaş. Birasi T degan qabroz var ekan, e? Mana aka. Uyri ulag'i bormi? Ya. Göçelek. Uyirga tushirlik. Yaş ekan. Basichi? 300 nomerni qoldirib qo'yadi. 0552 99 36 22 kunga chaqirishadi mana. Qayoqdiki? Kalinovka. Oldu, çalыңızlar alam degan. Aha. Mana elder bilan qo'shilib bizdagi sil trotuar bilan yuraylik. O qancha ekan bu? Tak, yo'q. Sizniki qancha?
Bağısı. 150'ge bul emne aygır mı? Erkek mi? Bunan. Kançaga? Beres. 150'ge berbeptir. Ya. Neydi? Kança? 170 lira atadın he? Yaxşı. Ame. Tevet deysin. Emneler topalan bol, ulak bol ata o. Katı bol attır ya. O. Kaysı moğu? Moğu. 11 yıl anlattı gene. 11 yılga tokmok. Pay eken de. Жылғасы 12 ай болып тыл башында. Oh. Мұқтаттар сатты. Kana bağısını aytayım. Bağısı da mıktı mı? Ara. Hoppa. Mana. Oy. Bağısını ayt bağısını. Tuğan. Alsın 300 lira atağız. Aha. 280 olsa nal olsa verip işteyiz. Nomer de aytınız. 0702 0702 0029 86. 86. Yaşı kança dediniz? Biraz boyuçu. 1.60. Zor. Sonun eken. Mına çalıp ala turganda жылқы görmanдар görüңüzдөр. Mına. Oho. Ulağı yürü var mı? Oho. Mına. Jigittin barı şerде eken go. Çalıp görüңüzдөр. Egerde jaksa. Mo kança eken sarı? Bayke bu. Bas. 180. 180 dep turabattır. 180. Bu jaşı kanday bayke? 3 asy? Ha, 2 asydan aşıptır. Üyrü, ulağı, mingi bardığı bar. Gülük de olur. Gülük mü? Abdan gülük deyit mına. Tokmokta gülüktür köp eken bugün. Online nomer aytasız mı? Telefon var mı? Var. Aytыңыз, ала тургандар болуп калса çalıp алат. Je bazardan satasız mı? 702. 0702 56. 56 19 39. Ha? 56 39. 56 39. Aha. Get. Бұл Don Kabar деген kanal. Қанша екен? Ben ayağırım 200 lira atam. Ha, 200 сұрап атасыз. Байлағас ба? Baylangan. Ha, Жақсы, ulağı da garantiya, үйрі de var. Үйрі де бар. Қаяқтық жылқысы? 11 жылғаныкы. 11 жылға. Бүгін 11 жылға аябай келіп тұр Тоқмаққа. Номерді айтыңыз. 0700 0700 менен 95 95 18 18 96. 96 деген. Алатырғандар болса çalgıla. Çalgыл ала тұрғандар болса. Албай тұрғандар çalбайлы қойсынан да. Ала тұрғандар çalгыла байкені қыжылат қылбай. Чоң ақсақал киши екен. Алам дегендер көріңіздер, достар. Мына көк ат бар екен. Ой, туған. Көк ат қанша бағасы? Жашы қандай? 4 жаш дейді. Мына 250 сұрап атыптыр. Үйірі улағы бар бы? Мындай бастырсаң жақынырақ. О, жақсы екен мындай. Qaysi kanaldayız? Don Kabar деген. Бияққа бастырыңыз. Телефон айтасыз бы? 0995 775 019. Ат жақсы екен. Мұны дағы тәрбиялап, улақтарға салса олшы да екен. Жақсы аттардан тартып қой деген бір туғандарға мына. Алды, рахмат. Көрсет. Еме бейлердің көрсетелі. Бейлер бар бекен. Мо көк бие қанша екен? Қандайсыз? Бағасы? 140. Боз бұ? Боз, 140. Жашы қандай жашы? 3-ті туған. 3-ті туған бе. Мұнаки. Номер айтасыз бі? Онлайн. 501 220 250. 0501 200 220 250. 220 501 менен. Мында тайлар бар екен бұл жерде. Қандайсыздар байкелер? Кімдікі екен бұл тайлар? Сіздікі бе байке? Қаншадан сұрап атасыз бұларды? 1,5 жаштықтар ғой? Kaltar aşkalar. Ошо 1,5 жаштықтар екен. Мына 78'ler. 78'ден еркектер ұрғашылар? Erkekler. Еркектер мына чар қаяқтықы бұлар? At başı. Мына. Қанша баш? 6 баш бар мı? 5 баш екен. Şunu sұрады ба байке? Аларманда. Suraylık. Sıraylık be. Sodanızı versin. Online satas mı? Telefon arqılı. Çok bunday. Mındaylı. Rahmat. Mındaylı satat eкен. Biroq артынан көрсөтүп коелу биз. Mana мындай болгон тайлар экен. Ат башыдан келиптир. Тетиги бие алынган кулуну менен жана алынды. Дагы эмнелерди көрсөтөлү. Бул жакты көрөлү. Достор, бир туугандар, лайктардан базып, жакшы комментарийлерден жазып көрүп туруңуздар. Биз колдон келишинче көргөзүп берип атабыз эми.
Mayakты görelikçi. Bayke kaçadan eken bular? Bağlarını aytıp koyasın mı? 115 mingden. 115 mingden. Bular aygır eken erkek. 115 deydi. Mana uşulardı. Balek. Uşulardı baylaza bolat eken ha baykesi. Kayaktı bular. Ne olacaksa çüydük tokmoktuk. Online satabız mı? Yok ha. Maqul. Online satılbaydı eken mına. Жылқы деле көп негизи келсеңиздер болот. Той ашка деле карап алсаңыздар болот туугандар. Şu менен видеону жыйынтыктайбыз. Ушул байке 1,5 жаштарыңыздын баасы канчадан болуп атат? 100 эркекпи? Urgaçlar. Ургач, аркада ургачыбы? Бул да 100бү? Экөө 200. Каяктыкы? Каяктын тайлары? Кочкор. Мына кочкор деген. Мына кишкен. 100төн канчадан сурады базар байке? Уже. Канчадан? 90'dan geçiyor. 90дан экөө 180ге сатылып атыптыр. Макул. Ой, номериңизди айтасызбы дейин дегем да. Satılıp gitti be. Макул, сатылып кетет. Чыгат могу түштү. Жок, жылкы тарттык. Siz de satıp koyun. Тартып коеюн, каякта салам айтасызбы бир? Кочкорго. Мына, Кочкор Сити деп бир байкебиз аябай катталуучубуз. Салам айтып турчу, көрүнбөй атат. Бүгүн алдыман чыга элек. Мына ушундай достор.